gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ti manggaganyo diti drama amanang biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kab sa Trayan, saan napudnonagan ti may patanga-tanga drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay, kada Roslyn Andrion, dita Paktorya ti Kandilaan, Manawag, Pangasinan, kan ni Tita Gina. Makablawa mat ni Dongo Eric from Jopay Cariaga, Kudjamat. Ken ni Senaida Valdris dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki anas mititsabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man namongam nalaka kamain lab itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalos ka diti balay. Tayo sangpit kanon ni Ryan jay nobya na diti balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang petanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem tagdalos ata nakababaeng. Punasam anay bag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram injayan tiridaw. Kababaeng. Sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na nobya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagtalusak nga ruday. Noanya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Ay, at nagsardeng at tricycle iti batong bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Ay, kastabat kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinobya to'y anak ta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulukmag nana. Nalukmag ni tatang ko. Nalukmag mat ni nanang ko. Nalukmag dapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulukmag da amin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kastimat lang ti size da. Ayos lang, balasang ka. Uray da ka may. Adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Natangarot kinalukmag ni Edwin at ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko ana. Kay, kasanon, agluto ak. Dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wala lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa'y mo urnong mau apang asawam. Iso nga rod, adito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may. Mala, magantayan. Nakagaumot ka ni nanang iyaw. Ala, Edwina, samangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro dato'y tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngam dato'y dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Adto iti narabig ko asawsawan. Igawan ka niti ka ng Edwina. Ay, haanan. Siyakon. Gawadat sa mo. Aminan nga inapuyan nardaw. Ay, shhh! Tangiwat mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Di kag babae. Wan tata. Ryan, mahal. Dato'y lang te masida. Ha? Isumat la te linuto ni nanang mahal. Ay,
Han nga balin, tanay mas matgatoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nanay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. In ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumana o di ta. Nagbasik jay na batay. Kunak na ipasidak ka nagiti aso kung pusa na jay. Basta gawamon. Darasag. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo ide adote kinan ko rayan. Pasensyaan o adote kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay tuytian ko. Di mo ikan iti sa bali kay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan. Nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayang, sakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Sikamag, no nakasango jay tao. Hindi ka mo't arasaas nga arasaas, tanagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas ta nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang araw ket nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam di tiyabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Ay. Unan niya. Maikatlaw ang nobya na ni Edwina. Agpapadada amin iti pamagay. Way, kan uray nalulukmag da, ta nagpipintas gamay. Nagpipintas ti rupa da. Panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray ti kasjaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Ket bay-bayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahambar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Ta napuspon mo tayo trabahuan mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luto anak ka. Sa bali tinaluto abangaws. Sa bali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuan. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta? Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan. Nagastos na unay mo jay nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingolpik iti masida. Ay, awan na anak ko. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga ado aputahe ti sidaon na. Saan da abak ng nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti ado amakmakan. Tano mapan kami mangan iti karinderya kat 5 klase ti masida ti order na. Anya! Ayun, ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma. Tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na no bitin ti kanan na nanang. Nagsweldo kan Ryan. Uy, mahal. Adto iti sweldo kiti patngal daw.
Saan ba't nga na diretso ti trabaho may? Iso nga upat lang nga aldaw tinaswildok. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, intang nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang. Tapno adda kadwam nga bitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga kitiin na po kan masida, permiti pa nang kita na iti imak nga aggagaw. Ala, di mo panunuto ng dayta, mahal. Sige, si kalat nga rodan ti makitsinda. Diyay la ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutoyo nga masida nanang niya. Ilutoyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta may matkanirayan tinaigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto ka amin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoan niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na nayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumatlagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaud yo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Aniya! Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Awan nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may busti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Ta sumapul ka itinakutong nga nobya. Ninanang mo't. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tangay bagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga oray na lukmag. Kan amoy mo't pag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukasta nga raw. Masapol la dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pangdwa a tao ti lamuton jay asawam. Una nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tap na mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. San alamot ti kukwam. Ay. Ala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumarag ka Agyamanak, Belinda. Ada ka di kadwam iti balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di manganak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto iti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda.
Di kag babayan ni Edwina, mangan ka lang. Thank you, Jigo. May sala nga putahe to si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot latin na luto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbang lumanda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kalaang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malutluto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tay tono madamdama. Balasang kaw. Ato'y paitin na po, Edwina. Mangan ka lang. Di kagbabay. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanata siya ngayon na pananan. At ay salas na. Agboy-boy man na niti TV. Basit, tikan ka na. Isa nagbita mang manganday jay. Ay! Mabisbisin ak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa inanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga po tahi tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang ko. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga putahe. Adu nga putahe ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Bala umay ka lang mga diti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun niya. Wan tata. Kating kayo welcome ak nga umay mga iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka ngagtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mula unter aramidik kay. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidain. Basta isaw ti aglotaw iti sidain na. Isaw rom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Santay nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng simbadutak mag. Apay ni bakat mo ngay? Napan di Manila. Napan da sinukonte kapsat nang agapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo inta mga na di ilay. Naimbagay dyan taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na Medwina, ada ka mat dito'y ili. Wano, agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay katintamangan nay talagayam. Ha? Agbayso, Tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, day talagayam. Anda pa pananta a restaurant.
Naindumduma ti portahe da ijay. Edwina, bakit? Ay! Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko lang? Naumakan? Anyat na ka umaam. Ay, awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno ay, adi ka karon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan. Bakit? Ado, ti mabalin maalut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na, Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal pandangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Iji ka no mo ilay. Ay, masansano na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, no alim makay, iso mati ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko manawi sanak, samad. Un nga rod, nana. Uray nila kay ka, di na kainawi, so uray na minsan lakuma. Nala, urayam latang aroda na subangpo di asawam, Belinda. Anya? Napsog kamot lang, Edwina? Ay, perme. Thank you, manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan? Eh, katsi ka Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipiko, talagang agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y ngagaw-awid lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipiko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan. I like you. I like you too, Pasipiko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda, anyat masapol mo ken kuana. Kan apay akas lang makaungunget ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan! Agpakpakalong iti asawa! Ha? Re? Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. Ha? Apay akas tatilangada dita. Ha? Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawa. Kanayon da nga ag-date iti ili. Anya? Awanan dyan, Tibain! Idarom ko ida! Ha? No, Natasha? Awanan ba yung asawam? Parwarang matag rin-nisot kami! Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki ro dyan asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga rin-nisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay, anaramid mo ti kasto kanya kay Edwina.
Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Magsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya tinaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung patimot gaya man ti. Sana nga maulit na Jay. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Pala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw ka langan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat ngay sublit sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya tawas-wasan tan ti amin ka data. Iso apumanaw kan. Pinapanaw ko nga ron tinobyak nga uray nakasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngam no pa'y kasta ing karigatak tinang lipat. Naglabas tel daw na damag kong agrurutap kano dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panang isinak kan kwa na. Tanodyak sininaan nalabit nagtultuloy ti panang lukloko na kanya. Kaya tita, baruak pailaan, kadyak amono kaanon to matasumangbay ti babae apara kanya. Alakastan, to'y gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanen kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Gagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Kabarbaro man na nakapadasan ti may patangatang diti drama aman ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ni Linlin kan Freddy Juanites, Mary Rose Romero dita San Mariano Isabela, kan Marites Nalika. Intay nga rod basaan ti kapadasan ni Kabsabdina San Napudno Anagan. Dear manang biyanang, adda na nobya kapadak a babae. Padak a babae kunak talakyanak. Sana maawatan ti amak ti kinataok, iso adi na kaya ti kadat nobya. Ngam oray tumbuyak, adalat tamat lalaki nga aram kanyak, banag apakasurunak launay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagin. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Dahil takat timadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan nyo. Aglako kay lakade, sana dahil tayo makibibiyang tiraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi barok. Talaga kit yaman nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalalayag mon ti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya? No kasta, nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybayak tamangan numadita aldaw na. ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wen nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kahit saan kayo matakas dya iti day dilakay mo.
timawid siguro ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, adto yung tigat-gata nga maray. Agyaman nakmaray. Oh, ato'y mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ng bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may saninanama sa kadakwada na na. Aklunin naman kan saan, talaga aman nakibiyang dayay. Nagdamag ka no lang, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapala damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Okay, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litson manok na itinanang. Imbatik di may sa alupong, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litson baboy. Sa litson manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Yore bastudan nak. Ay ayatet tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dahi jay. Kuna na lang tikas jay. Isong armak lata. Taamok amatin. Nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, Andi. Litsong manok, di na. Di ba't pala mana umakan iti litsong baboy? Isa litsong manok, ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Jakon nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply kanyak. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Okay, anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mata? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to, pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akasta. Ha? Marikrik na, di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso asorya. Ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin adumat ngayong bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga rarman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardengan nga agarapin ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarapin ka. Pakaragsakak namin ti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamu ka, Andi. Natangkan na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan ang babae ti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan mo nga agaram kin ka, Dina. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado babalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan.
Basta awatem amin nga itid na ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresain na mga klon kenkwana. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan natin mang pwersa kanyak ta makaraman. Aklo namkit din ni Anday, ta isuki may parbang parakan ka din Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki, iti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani Anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki tap naganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi oreawan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyagbaliw ka na kayaw. Napintas ni Sara. Adulat ta, tiagaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabala. Lakit din. Siya kung kimang baklay iti dayta. Tay tulod ko iti balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sikat ti makaambaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao Anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makino maklangan. Mabitla ay what? Awan mo't gayam danom amainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may i-store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang i-store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangta di ti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Adak wartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kititi, pasensyaan na. Tatunggal umay ije balay, katila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho, ngam ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanindi na, ti kas nga aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray. Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Uremet da tayo no maminsan. Adda kastang style tayo. Una, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nobya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamidlan punpun no alalaki. Agraraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang itikas niya aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andy nga arman tapno agbawing kan kuana. Nadayo ang mapasamak ti kasta pare. Jakpat dyan akayatan ni di na ti anak ka. Imposible day ta pare. Awan ti imposible. No talaga nga isuna tinaikari para ititunggal may sa maray.
Sara, makadlawak kan ka na. Tunggal ang kita ta. Ta cellphone mo latan tayan ta atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timmamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuuma ka ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy dina. Apay, anya day ta, Sara. O kwa, maburboring at ngaminan iti relasyon ta dina. Anya? Ay, Sara pangasin. Di nakrabakan iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak dina. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Apay akastamat kang ti pagbagam, Sara. Awan mata mo ka nagkurangakan ka. Itad ko mata amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan din na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan tibiyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsak mo ti para kan ka, Sara. Pangasin, di naksinaan. Nay, apay nga inom ka din na. Itaman pa'y. Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsina anak ngaminan ngam jakim manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang nayta anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya? Nukasta? Nagsakit kararamitan, di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinan, tantan sa bali na. Nalala, sumra ka pa sa mga niya ti panunutan na gititat tao ang makakita kin ka di kayan tiri daw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, rumwarag gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samatan. Basit lat ininom ko. Danggayan nga ginom, Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di tibalay. No, kayat mo Ano, ti idul-dulin ko nga arak. Sige nga, Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka na rumwar, Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na kanindina diti balay. Jak agawid no adda dita dayta adina mano. Dagunit dayta tao. Imbaga kaya nga Rodan na jakon kaya. Ngam ipilit na lang ti bagina kanya. Kasano nga Rodan? Di na kaya't agawid. Nabartekan. Ha? Si kanti makamuken ko ana Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry
di na. Agpadata na kainom di rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ang ginundawayan na ako. Abay! Saan ka ginundawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Ay, Apay, anyat mapaspasabakin ka din ah. Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan nga ginundawayan, dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kaya't ko ang makasalita. Uno saan, intag darum adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sarah, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakaliw-liwag tinaramid ni Sarah kanyak, tatang. Gamkas dyan natan tinapasamak. Nakasaganak amang kasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanog utak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman ak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taan danton anak ta. Sapay ko ma. Ta maayat naktumatla di na. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak ka. Ikasardan iti mabiait. ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo lati pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oray saan ani-andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ti lalakay. Nagbalbaliwain di anak ka. Saan yun atumbawi? Adamat na ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi nga latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sarah. Wandi na. Inlimid mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpadata na masikog. Wan nga rod. Kaya't ka kumaasidi rin, Sarah. Kaya't ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanan? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sa nabalit nasingpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day dyan. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sarah. Kaya't ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laeng Dina. Kaya't idawdawat ko. Nga agbalin kanto naragsak iti dan na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto, tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rod, tatang. Di na matrep-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sarah ti umawag.
Hello, Sarah. Hello, Dina. Di manong Ernesto. Nadisgrasya ka no katintaray tayo sa hospital. Anya, kumusta ka nun? Dina. Saan na ka no na-ispal tibiyag ni Mano? Anya. Anak ka, di ka unay agladlading ito ay malampas ang tubat lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumutipan nakapukaw ko kan kuha na tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit, at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo, nga gina. Papadam anday. Anya dagita imut mo. Daya par, gatas ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya. Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balumutan. Anya. jak kayat nga gastos kagapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsak ti aramidak di na. Tababang na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpayla ang arman? Awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginka ita. Nga ure andan anak ko. Ken balo Saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kasyan na kumamot na. Naundaya panawon ti panagararam ko kan ka. Sikalang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalata ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na, promise. Agkasarta ko man, di na. Diyako nagkadkad pa yan nakikalay sa kanya, Andy. Tanakitak no kasano ti kinapasnak na nagdaton kanya. Nagkasar kami nga rod kat bayat ti panagdan nami ad-adasim mingpat. Kat no kasano ti panang ipatag na kanyak, isumot ti panang ipatag na iti anak ko. Idi barupay ni Andy, ada idi ugali na amudi. Ngam idi nagasawa kamin, jak matten narik na day nga ugali na banag apag yamyamanak launay. Naglabas nga rod ti tawan, nadan kami matten iti dua nga anak kankwana. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, Dina. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Kapadasan ni Kabsat Severina, san napudno na ganti may patangatang ita, dito'y Manang Biyanang a drama, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay, da Gretchen Abon dita Hong Kong, kan amin nga Abon family, dita Concepcion Solano, da Mara Sidoro, Lilibeth Contillo kan Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastoy mantikuna ni Kabsat Severina. Dear Manang Biyanang, adaw litag ko pensyonado. Inlaklakay ti ulitag ko ti kinababairo na. Adda itsura ni angkel ko nga oray lumakayan. Kan syempre adda kwarta na isong adulat ta dagita gusto kan kwa na. Rugyak man nga rood ti agsalaysay. Ala,
Ang nga katasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ka ni Auntie, Uncle. Ay. Di ka gararamin, si Mirina. Apay nga ka ditoy a lugar. Ay, umay kami kumaag-beach kadagiti barkadak dito a lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Shhh! Tagtagaray, si Mirina. At iti isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaumum tangiwat mo, wag. Saan at ilalawlawatan? Noan niya tinakitam. Para kin kalaang. Nalawag. One, Uncle Isidro. Nalawag. No, kasta. Taga-ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno siguradong awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala? Nabayag ka din na chicks mo day, Uncle? Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tay ba't kalaslasbangan nan Ang kasanungay no maman, Ante. Ay, sigurado nga ako nga day, chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, si Brina. Isa di mo ibagbagawan. Oray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam, iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adon a lugar ti napasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga raw. Agtsapiro na. Ay, kat mabalin lata kaanakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakanti ka kanayon. Di oray daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrabaho Sana, Uncle. Nagapa kami di buskaw. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awang pa inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasurong. Iso nagikata ko na. Alang arab. No maawat ko manuntay pensyon ka. Agpasyar tayon to atalaw kada Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga mag. Grabe ka mag. Medyo adopay matibuok ko Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagitim bagakken kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat atap tawan babaik bakit. Masikuranak lang amin di tibuok kao. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kao ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmatagirwar iti pensyon ko. Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon kao binaing. Agsinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya man arumwarak. Si manutak matantan, nagdagang ti rumwar. Na, di naksamit kaya takakuyog Isidraw. Saan?
Si madutak laang, tanay, nagpudot mo time. Sa pagtulat rumwaran inton bigat. Sige. Inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasam si Berina, tamang ano sinurot nak ni antay, mapanta. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo? Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Sige, Uncle. Mabitlang nga rin natin ang mga ala itibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba, guys? Ta maborboring ka na o ti anak mo. Iso nga, ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talagpas pasyar, ter aramidin yaw Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namatla kaya. Masadaw nga agbiyahe na jay. Leona, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita wag. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni manang binay. Basta, di kan agdamag ka ba, guys? Severina, darsam Unang Uncle, lumayan. Nala, mapantay nga rodan. Adayo ang lugar dito yun, Uncle. Wait, tapno sigurado nga awan makakita ka na tayo dito nga am-am tayo. Isidro, mahal. Kaya't kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na ka di nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amo na nga da asawa ka na kan. Ayos ka no matlat akin ko na. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di tanda. Tinapatag, naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang dahi ta. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa niti kwartana. Kat, imbagaan mo sana madlaw na anting ada pang pangtadan nyo iti kwartayo. Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka na kan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di numalmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan di bakit mo ti may papan kanya. O mangan no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidak ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wine. Basta'y karay, madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, wine. Manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangim minamot amin na nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kao. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastam latta ka na yun ay. Agida, mangan, agbuya lati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat matikastuyan angam tin nakagbulbulak-bulwan nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawan, apay, awanan plano ngagsapol iti trabahom.
Masadutak pa yung trabaho nanang. Sana balit ang dama kwartak. Pangalala iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na ikan. Kano dumawat iti kwarta kan ko di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang, nanang. Kanadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas, Jane, Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan daw. Adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangarot kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa ngaribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita? Dawatam mo no otangam? Ni Uncle mo. Dawata ka. Perigatan nyo ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay ada pangigatangak iti kwartak. Ada ka din na antibineng Uncle? Apay ni antay? Ada jisilid na. Di nakamadlay ka niti kwarta na dyan. Taamumad ka da imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Dala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga? Adaman ipulong ko ngagbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kun antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to cellphone ko aladawan nyo kun ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitlang arutin nak mangalay si kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayo. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibinhayan nakmat nga ron iti malikliksab mo ko ni Uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon naklaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon naklaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan na kon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Uwanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdit nga rin. Ang sikapala ti sagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay, dagitilad na trabaho na ayat adda kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka nanang. Agtatakaw kan sa mutan na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang ng Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangay kan na ka. Apay, adaya impadulin mo kan kwa na. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isang masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga? Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Ada ngamin ubing ka napintas at chicks ni Uncle. Anya? Nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Severina. Agpaiso nga rin di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya? Binilin na kadyak ka no ipagbaga iti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga.
Ket tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga ited na tanyaman akidawag kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, Severina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw, kanunungam, pagkwartaam pay. Ay ket talaga kasta, ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin ano? Siyak tula katakaan na kanan ti saan. Ay isa na mabalin na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Aday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni Severina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mat na siya babae. Apay, anya timbagbagan akin kaya. Pat-simot na siya. Awan ka day, ulbod na diyang anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Siyempre, nadidigra. Isong araw na kasta uray panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ni ipag mo, aliw na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamalay manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan na kamangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya? Ay, sana. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulan ti suhol, manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Kan panunutom kuman ni ipag. Di mo nurayan na maamuan na ti aramidam. Sakbay nga agbalbaliw ka. Amangan no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsang pait si Severina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak nga inted mo, Isidro. Ay, pasensya kan, Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak, ta blackmail nakmat. No, jak kanu ikan iti kwarta, ipulong nata iti asawak. But-but nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamut-butang naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Into na minsan, demonikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabutang matlaan. Wan mat kadi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rungod ako nakapamut-butang na laang dayjay. Rupat kwartamot gayam dayjay abapai. Apay nga imutandak mo tinangkal. Agipulong akno kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na ko ba? Intad yu amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Tangiwat mo. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. At numamuan na tagpaisaw. Ayan nante, kaya't ka makasarita. Dagiti awanan bain. Kung nagtupay kat. Di pa'y lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Severina. Nabayagan anubya na day ante. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan bain. Relax lang ante. Tay kariyo Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo.
Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitin na dyan nga naramid ko. Basta di kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayon to. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpasuko na kung itikabsat ko, Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo itipat. Piling, paganda ka dito. Si Kama tababa. Piling, agawitan. Di ka giskandalo dito. Pusta! Kas jay rumbang katakwada. Di ko na siguro na Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kanaimbag no saan daan nagkinabel, idinatiliwan na ida. Nagkinabil da? Binijok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abinay ng anak ko. Ang mga numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidan ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan na ka din Suray. Tsakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaantay ti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalo din di pagdaw-dawatan ti kwartam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa'y lang. Jay kabit na atin ay babain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jati rumbang ka dagiti kabita kaskan kwa na. Igas iti kagimungan dagita klase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang-ibusang may ti oras mauruday. Ha? Asino di tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Kinabayan nak na intumba! Boses kan langak-lang, tibagay! Yung tipig sakit uping pay! Luguban ka man lang, tulungan, Rudy! Di mo tulungan dahito'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabaalam data. Awan bahal ko iti asawa ti ex-kota na lukmag kandak kala babae nga oray bakatan. Jack ni namna mga dagayang asawa ti nakirelasyon na. Agbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Kat gapoy iti kasya na pasamak makunak anakarmaak, gapoy iti naramid ko iti kalabas. Alakastan, tigayem mo, Severina. Alagagayem, di tan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.